tu naya he Burma tang ku varlu da hi vaireng te le chevela man to sa bek sanga chuang abo to boka tuna heti zat mai hetilaya police thu nei tu te na anda that to tilaya vai takina ron phur chuak le tura aron nom le riut mai la ya po hi mi zo mi puite min za lo na le min mu sit na ngai theya chu wa chuan thil serious tak mai ania hei hi voinia kan soitel du chu kan sarkar thu nei tu te hianin hriat pui lo ni sela chuan he muna hian ektikong main trak hian tlan lu don lo ti hi chianga tin kan thu hriat dana phei chuanin heng Assam registration hey kan munga phai lam atanga ron kal ani ti hi chiang em maya ta chuan he motor eng mo zat mai tilaya kuwa phur chuak tu tur te hi Mizoram police ina escort turin mania ni somle pare da bo chuanin ma an la pu thila poi kop mai ha pia lama te po hian he lo om zela di oma heng te po hi ek tiain nge kan tianga thu nei tu te hian eng ti gen man lak don ti te po hria ta cha hom khop mai e tianga kan man to sa thu nei tu te kuta om adu duina lak chua thei ang shima he tianga ruwa man na om mai hi alung chiat tha ka tin law and order lama hian kan sarkar ho tu te le kan home department po a fail he ni ti hi a chiang em mai ni tin hetilwa hian hei han phei le taila ati rahan motor panga om ni khan soi ni ya amaro chu hei tu da chorin motor pati chau mu ni ya len khonge motor dang truck hetilaya hetiang phur tu ra motor dang pathum lu ta kha unload vek to ni na hriat boka khang te boka tu da chon a om to lo ni chu wang chon tip nga lak chua tum kha tu na hian tip ni chu kan muta khonge tip thum dang chu om kan police te kan ho tu te thu mui tilai muna hi tang hianin an escort chu anga e tilai ho tu te na an man to kha phai lama an zu khalta em ni ti kha zonal lian tak om thei nia chu wang chuan thil poile rap khak tak mai ani ti hi achiage me maya khoi kan thu nei tu te le thuk ege thu nei da keng ko tu te kan home department te le kan police ho tu te hi nom hi MNF thala headquarters sori kan zodal ya tak le thu poi mo tak ni ti kha kan soitel du bok ani